nal nganum ayo bismillah. Musa dara no ujuna ɗiɗɗe ayo dara oɗo ujuna ɗiɗɗe sam so rokki kam rokkuma nda fuɗɗono ma ujunere ne wona ujuna ɗiɗɗe ndewata kam nda en fuɗɗono ma heddi ujunere ɗumgam e ujuna ɗiɗɗe ndewata kam wawata heddi ujunere hay an kay bacce mbe rewannoma ujunaji ɗi eyo wadda fuɗɗoma ɗum ɗo heddi ujunere wona ujunere heddinino maga heddinino o gasi ande ko heddinino maga ujunere heddinoto hay an kay bacce ujunere am heddi to ujunere ma e ko noon bandam en mataw ko non jiiri guete mon kadi naniri nokku mon ɓeeɗo goto mabɓe fof ne rewa goɗɗo ujunnaji ɗiɗi joni ɓe joɓodiri ha laaɓi hay goto rewetake mbuɗu tene ko ujunere wotere e ngal ɗo namdal ari no e radio pinal holno pamruɗon ɗum ko noon tan o beltanama no fewi en calmini rendaɓe gurdam tawateɓe laylay rendu hay goto yejjitaka hande ko 22 lewru meɗen jeegoɓiru e hitande ujunaje 2025 ɗum ko caggal jibinede annabi Issa ɗo e Mayel jarama.